غروب صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. مسائل اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت، راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо қурбонзода ва марҷона шарифова. таваҷҷӯҳ номед ба сархати гузоришҳо. қадршиносӣ боз 46 нафар ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо. кӯшиш мекунем ки варзишгарон ҷавонон албатта дар муаррифии давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ саҳми худа гузорем. таҳкими суботи сиёсӣ кафили оромӣ ва осудагӣ, ҳифзи истиқлоли давлатӣ вазифаи муқаддасу пурарзиш. кишваре ки аз сулҳ пайгирӣ мекунад, кишваре ки дар андешаи сулҳ аст, албатта обрӯи эътибор дар ҷомеаи байналмилалӣ дошта метавонад. корҳои сохтумонӣ дар корзори нангу номус, нерӯгоҳи барқи обии Роғун тибқи нақша ва ҷавобгӯи талабот бо суръат идома доранд. он рӯзҳои хушбахтиовар дур нест, то ин нерӯгоҳи пурҳашамат бо тамоми иқтидораш ба фаъолият оғоз бикунад. дастгирии навбатӣ бо мақсади беҳсозии сатҳи зиндагии сокинон, зиёд гардидани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои бюҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия. танҳо дар давоми 4 соли охир музди маоши кормандон ва хизматчиёни соҳаи давлатӣ ба андозаи 100% баланд гардид, ки яке аз заминаҳои муҳим барои беҳтар шудан ва сатҳ ва сифати зиндагии аҳолӣ ба ҳисоб меравад. аз нақшаҳои мушаххас то натиҷаҳои самарабахш, қадамҳои устувор дар самти гузариш ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ. ҷиҳати тариқи ғайринақдӣ ба роҳ мондани амалиётҳои молиявӣ 67 лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ таҳия гардидааст. шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои мубрам дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон. вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2025 ба кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои мукофотонидани 46 ғолиб ва ҷоизадори мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо тибқи рӯйхати замима гардида 1 миллиони 788 500 сомонӣ ҷудо намояд. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон истифодаи саривақтӣ ва мақсадноки маблағҳои ҷудошударо таъмин карда ба вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳисоботи хароҷоти анҷомдодаро пешниҳод намояд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. дар ҷаҳони муосир варзиш ба василаи муҳимтарини таъмини сулҳ ва ҳамзистии ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил ёфта, тавассути он давлатҳо ва халқу миллатҳо мақом ва нуфузи байналмилалии худро ҳифз намуда аз ҳувияту шарафи худ дифоъ менамоянд. варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ аз ҷумлаи арзишҳои таърихии фарҳанги миллии мо ба шумор рафта, ҳанӯз аз замонҳои қадим тоҷикон дорои намудҳои гуногуни бозиҳои миллии варзишӣ буданд ва ба он майлу рағбати беандоза доштанд. дар фарҳанги миллии мо варзиш рамзи ҷавонмардӣ ва шуҷоату далерӣ шинохта шуда, наврасону ҷавонон ба таври оммавӣ ба машқу тавонмандӣ ҷалб карда мешаванд. баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, варзиш дар сиёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷойгоҳи шоиста касб намуда, ҷиҳати омода кардани варзишгарони касбӣ аз рӯи ҳамаи намудҳои варзиш шароити зарурӣ
фароҳам оварда шудааст. бо дар назар дошти ин, соҳаи варзиш яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлати Тоҷикистон ба ҳисоб рафта ба оммавигардонии варзиш, таҳким бахшидани тарзи ҳаёти солим ва омодасозии варзишгарони касбии тоҷик барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ равона гардидааст. дар заминаи шароити муҳайё шуда варзишгарони кишвар тавониста истоданд ки мақом ва шарафи кишварамонро дар арсаи ҷаҳонӣ ҳифз созанд ва онро ба таври шоиста муаррифӣ намоянд. имрӯз бо мақсади ҳавасмандгардонии ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид, ки тибқи он барои қадаршиносии 46 нафар ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо 1 миллион 787 ҳазору 500 сомонӣ маблағ ҷудо гардидааст. ин иқдом идомаи қадаршиносиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири рушди варзиш ва ҳавасмандгардонии варзишгарони ба ору номуси Тоҷикистон буда бори дигар собит менамояд ки рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳамеша дар мадди назари сарвари давлати Тоҷикистон ва ҳукумати мамлакат қарор дорад. ёдовар мешавем ки ҳанӯз соли 2015 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ба тасвиб расида буд ки тибқи он соли нуҳум аст ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ бо ҷоизаи мазкур қадаршиносӣ мегарданд. то ин давра ба 370 нафар ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ аз фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 8 миллиону 250 ҳазор сомонӣ мукофот пулӣ ҷудо гардида дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шудааст. ҳадафи асосӣ аз амалӣ кардани сиёсати давлат дар соҳаи варзиш пеш аз ҳама тарбия намудани насли худшиносу худогоҳ, донишманду созанда, соҳиб маълумоту соҳибкасб аз лиҳози ҷисмониву маънавӣ обтоб ёфта ва бо ҳамин роҳ ба вуҷуд овардани заминаи боэътимод барои ҷомеаи тавонои Тоҷикистон мебошад. бо мақсади ҳавасмандгардонии варзишгарон ҳамасола дар мамлакат тадбирҳои судман амалӣ карда мешаванд. ибтидо аз соли 2015 то инҷониб ҳамасола дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон варзишгарони ба ору номуси тоҷик, ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ бо ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда мешаванд. ҳамкорамон Юсуф Ғанизода ин матлабро шарҳ медиҳад. марҳамат Юсуф. ташаккури зиёд. рушди варзиш дар замони соҳибистиқлолӣ дар заминаи тадбирандешиҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмин гардида варзишгарони мамлакат бо шароиту имконоти муосири машқу тамрин ҳамаҷониба муҳайё карда шуданд. давоми солҳои охир дар пайи амалинамоии нақшаву барномаҳои мушаххас дар мамлакат инфраструктури соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ мукаммал гардонида шуд. ҳамчунин дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ майдону толорҳои муосири варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. бо мақсади ҳавасмандсозии варзишгарон ва дастгирии ҳамаҷонибаи онҳо бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ аз соли 2015 ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалӣ варзишӣ таъсис шудааст. дар доираи санади қабулшуда то ин муддат ба 370 нафар ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ аз фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 8 миллиону 250 ҳазор сомонӣ мукофотпулӣ ҷудо гардида дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шудааст. ҳукумати мамлакат хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди намудҳои варзиши олимпӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. аз соли 2023 бо ташаббус ва ғамхориҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ғолибон ва ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ, паралимпӣ ва сурдолимпӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд бо стипендияи моддии моҳонаи якумра ҳавасманд карда мешаванд. натиҷаи чунин ғамхориҳо аст ки солҳои охир варзишгарони мамлакат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ пайваста иштирок намуда бо сазовор гардидан ба ҷойҳои ифтихорӣ шарафи миллату давлати худро ҳимоя менамоянд. дар ҷавоб ба дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати мамлакат бори аввал дар таърихи варзишии мамлакат дар бозиҳои олимпии Париж 2024 се варзишгари маъруфи тоҷик сазовори медалҳои биринҷӣ гардиданд. Сомон Маҳмадбеков ва Темур Раҳимов аз риштаи варзиши гӯштини ҷудо ва Давлат Болтаев аз риштаи варзиши бокс.
محض ҳамин тадбирҳои андешида имкон фароҳам овард ки дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҷумла то аввали моҳи январи соли 2025 7353 маротиба парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ба шарофати дастоварди варзишгарони кишвар баланд бардошта шуд ва зиёда аз 2500 маротиба суруди миллии Тоҷикистон ба хотири дастоварди онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ садо додааст. ҳамчунин варзиши суннатии миллати тоҷик гӯштингирӣ мақоми ҷаҳонӣ гирифта дар ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ баргузор гашт ки далели таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ ба рушди варзиш дар мамлакат мебошад. бо дастгирии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соли 2023 дар қалби Тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри Душанбе нахустин гран-прии Душанбе 2023 оид ба ҷудо, соли 2024 бори аввал Душанбе Гранд-слам 2024 баргузор гардид ки дар ин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ варзишгарони беш аз 73 кишвари олам иштирок намуданд ва дар миёни онҳо варзишгарони тоҷик тавонистанд ки бо ишғоли ҷойҳои якум, дуюм, сеюм шарафи миллату давлати худро ҳимоят карда бошанд. имсол низ дар пойтахти мамлакат Гранд-слам Душанбе 2025 дар аввали моҳи май баргузор мегардад ва омодагиҳо барои роҳандозии ин мусобиқаи бонуфуз дар сатҳи баланд ҷараён доранд. ҳадаф аз амалӣ намудани чунин тадбирҳои судманду саривақтӣ албатта тарбияи насли худшиносу ватандӯст, дастгирии варзишгарони бо маҳорат ва тарғиби ҳамаҷонибаи тарзи ҳаёти солим мебошад. ёдовар мешавем ки имрӯз бо мақсади ҳавасмандгардони ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид ки далели таваҷҷӯҳи пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушди навъҳои гуногуни варзиш ва дастгирии ҳамаҷонибаи варзишгарон мебошад. андешаҳои сокинони мамлакат дар ин хусус манзур мегардад. таваҷҷӯҳ намоед. имрӯз боиси ифтихор ва сарбаландиву сарфарозии кулли мо насли наврасу ҷавонон алалхусус варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки дар заминаи таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми шароиту имкониятҳо барои мо фароҳам оварда шуданд то ки варзишгарон тамрин кунанд, кӯшиш намоянд дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ҷойҳои намоёнро ишғол ва ватани азизамон Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд ва яке аз дастгириҳое ки тӯли чанд сол боз аз ҷониби пешвои муаззами миллат нисбати насли наврас ҷавонон варзишгарон шуда истодааст ин маблағгузорӣ кардани варзишгарон ҳавасманд намудани онҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва имсол низ чун ҳамасола бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ҳавасманд намудани 46 нафар мураббиён ва ғолибони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ маблағи 1,787,500 сомонӣ аз ҳисоби фонди захиравӣ пешвои муаззами миллат ҷудо карда шуд ва ин ҳам як роҳи ҳавасмандӣ, як василаи хуб барои рӯҳбаланд намудани варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. маҳз ҳамин дастгириҳо ҳастанд ки соли гузашта варзишгарони мо тавонистанд дар мусобиқаи сатҳи баландтарин дар олимпиада сазовори ҷойҳои ифтихорӣ бигарданд ва ман боварӣ комил дорам ки дар заминаи таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат ҳукумати мамлакат ба ин қишри ҷомеа ба варзишгарон албатта мо низ ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳо кӯшиш мекунем ки варзишгарон ҷавонон албатта дар муаррифии давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ саҳми худа гузорем ва изҳори сипосу миннатдории варзишгарон ҷавонони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро ба пешвои муаззами миллат ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгириҳои пайваста ва мунтазамашон баён менамоем. имрӯзо барои ҳавасмандгардонии ғолибон ва ҷоизадории мусобиқаи байналмилалии варзишӣ ва ба мураббиёни онҳо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 1,787,500 сомонӣ маблағ ҷудо карда шуд. ёдовар мешавем ки аз соли 2015 9 сол пайҳам бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол аз ҳисоби маблағҳои захиравӣ барои варзишгарони ва иштирокчиёни мусобиқаи байналмилалӣ 8,250,000 сомонӣ барои 375 нафар варзишгарон ҷудо карда шуд. ин ҳам боиси ифтихор мо ҷавонон ва
ورزشکاران میباشد که با دستگیری و هدایت‌های رهبر دولت امروز ما در فضای صلح و ثبات مشق و تمرین میکنیم. در مرکز ولایت ختلان میدانچه‌های ورزشی و تالارهای ورزشی و استفاده شده است که ورزشکاران آن را استفاده میبرند. هدف اساسی از این اقدام نوبتی رهبریت عالی کشور امر پرزیدنت کشور در ساحه ورزش پیش از همه تربیت نمودن نسل خودشناس و خودآگاه، دانشمند و سازنده، صاحب معلومات و صاحب کسب از لحاظ جسمانی و معنوی آب و تاب یافته و با همین راه به وجود آوردن زمینه با اعتماد برای جامعه توانای تاجیکستان می باشد. همه ساله ما ورزشکاران از طرف رهبریت عالی کشور دستگیری می‌یابیم. این ما را هوسمند می‌گرداند که در مسابقه‌های سطح جمهوری و بین المللی اشتراک فعال نموده و پرچمبردار ملت عزیزمان شویم. زیر توجه و دستگیری پیشوای معظم ملت است که امروز ساحه ورزش با صورت بلند رشد کرده ایستاده است و ورزشکاران ما نیز در این جوابان به غمخوری پیشوای معظم ملت در دوام سوی بیسکولی کشور توانستند چندین مرتبه در مسابقه سطحی بین المللی پرچم دولتی را بلند بردارند. از سال 2015 با اقدام سرور دولت از حساب مبلغ‌های فوند ذخیره پرزیدنت برای دستگیری و هوسمندی ورزشکاران مبلغ‌های پولی جدا گردیده است که سال تا سال این مبلغ‌ها دوچند زیاد گشته ایستادند و این غمخوری هم می‌تواند ورزشکاران ما را برای آموده نمودن و اشتراک که آنها در مسابقه سطح بین المللی مساعدت نماید. در سالهای سوی کشور اینفراستراکچورهای ورزشی که در تمام مملکت با سرعت رشد کرده ایستاده است، از جمله در شهر نوی منطقه کلوب 19 میدانچه ورزشی، 2 تالار ورزشی و یک حوض شناوری ساخته با استفاده داده شد که این هم البته برای جلب جوانان نورسان با ورزش و عمومی گرداندن ورزش مساعدت می‌نماید. با دستگیری حکومت جمهوری بخصوص پیشوای معظم ملت نسبت به سمت ورزش توجه خاصه روانه گردیده است. باید قید نماییم که در ناحیه بلجمان با مقصد یعنی رشد ساحه ورزش یک میدان ورزشی با 6000 جای نشست تالار ورزشی ساخته با استفاده داده شده است که عین حال تمام چهاربینی‌های ورزشی، چهاربینی‌های فرهنگی با استفاده از همه شرایط‌های مهم گردیده در این مؤسسه‌های نوبنیاد راه‌اندازی کرده شده است و همچنین طبق نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز ناحیه و جماعت‌های دهات ناحیه 16 میدانچه ورزشی و 16 تالار ورزشی و نقشه گرفته شده است که در دایره عملی گشتن این هدف‌ها نسبت به ساحه ورزش باز هم شماره ورزشکاران زیاد شده. در مسابقه‌های جمهوریوی، در مسابقه‌های بین المللی اشتراک فعالانه نموده پرچم تاجیکستان عزیزمان را در عرصه بین المللی بلند می‌بردارد. یعنی همه این دستگیری و غمخوری‌های حکومت جمهوری، دستگیری و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمت نسبت به ساحه ورزش عموما در همه سمت‌ها ما جوانان زاده استقلال عموما تمام قشر جامعه را وادار از آن می‌سازد که فعالیت خود را هرچی خوبتر و بیشتر به راه مانده انمی صلح و ثبات، استقلالیت کامل، وحدت ملی و زندگی آرام و آسایشته ملت سربلند و با فرهنگ تاجیک را همچون گوهرک چشم محافظت نماییم. با دست آوردن استقلالیت کامل کشور در تاجیکستان عزیز و دستگیری‌های بی‌نظیر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان برنامه‌های گوناگون، برنامه رشد ورزش در جمهوری تاجیکستان، برنامه رشد فوتبال، بلند برداشتن حس وطنداری و وطندوستی جوانان و توسعه رسیده در این سمت کارهای نظررس به انجام رسانیده شده ایستاده‌اند. جوانان از این سیاست، از این دستگیری و امکانیت‌ها وسیع استفاده برده امروز تمام کوشش خود را به خرج داده ایستادند تا اینکه بهر آینده درخشان تاجیکستان تمامی هستی خود را ببخشند. پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی تحت راهبری پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان ساحه ورزش رشد و انکشاف یافته ایستاده است. در دوران 33 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 10200 عدد انشاءات ورزشی ساخته به استفاده داده شده است که البته برای رشد و انکشاف نمودهای گوناگون ورزش و جلب عامه وسیع خلق به آن روانه گردیده است. 10 فوریه سال 2025 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به
ورزشگرانی که غالب و جایزه‌دار مسابقه سطح بین‌المللی گردیدند روانه کرده شد و مبلغ آن هم باشد 1,787,500 سومانی جدا گردیده شد که البته از جانب مسئولین حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته کار با جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در وضعیت تنتنوی به غالبان و جایزه‌داران و مربیای آنهایی که امروز برای تربیت نمودن چنین ورزشگری کسبی روانه کرده شده است البته سپاریده می شود و باید یادآور شد که سال 2015 جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته باشد. دوام 9 سال اخیر این البته با سیاست ورزش پرورانه پیشوای معظم ملت البته روانه کرده شده. بیش از 370 نفر ورزشگران کشور که غالب و جایزه‌داران مسابقه‌های سطحی بین‌المللی گردیدند با مبلغ بیش از 8,250,000 سومانی قدرشناسی شدند. این البته فعل نیک است. در برابر این ورزشگران ولایت سوغد نیز با اعضای دسته منتخب جمهوری تاجیکستان شامل گردیده در مسابقه‌های رسمی بین‌المللی البته سفربر می‌گردند و آنها غالب و جایزه‌دار گردیده از این جایزه‌های پرزیدنتی بهره بر می‌گردند. امروز خوشبختانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم پیشوای معظم ملت امام علی رحمان که با 46 غالبان جایزه مسابقه بین المللی ورزشی و مربیان آنها طبق رویخط‌های زمینی گردیده 1,787,500 سومانی جدا نمودند که این هم دستگیری پیشوای معظم ملت می باشد که نسبت ورزش خیلی دستگیری کلان کردند. با دستگیری پیشوای معظم ملت زیاده از 10,000 انشاءات‌ها ساخته به استفاده داده شده است که ورزشگران ما به واسطه با ورزش و در مسابقه بین المللی و دیگر مسابقه ها مشق و تمرین کرده اشتراک کرده ایستادند که این همش با دستگیری پیشوای معظم ملت می باشد. خصوصا در شهر پنجکین یک تالاری قصر پهلوانان به استفاده دادند که با نمودی گوشتینگیری تعلق دارد که ورزشگران در اینجا چاره‌بینی ها و تمرین ها را استفاده برده ایستادند. پیش میدان ورزشگاه شهر پنجکین در حالت تعمیر طلب وجود داشت و حالا باشد با تمام شرایط هایش مهیا کرده شده است که در درون هر یک حجره ها تجهیزات های ضروری می باشد که به تنقیصی و به یگان ممانعت ما مربیان و ورزشگران در آنجا درآمده کارهای خود را میکنیم. اینچنین در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکین که از باز یک کلوب فوتبال سرازمی شهر پنجکین سال گذشته تأسیس داده شد، مشق و تمرین‌هایشان را در ورزشگاه مرکزی کرده ایستادند. همچنین بازی‌های خانگی و بازی‌های دوستانه در همینجا گذرانده می‌شود. در فرهنگ ملی ما ورزش یکی از نمودهای خوب معرفی گشته است. ورزش این روند جوانمردی، دلیری و شجاعت را نشان می‌دهد که ورزشگران ما در این ساحه تمرین کرده ایستادند. در دوران صاحب استقلالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان ورزش را یکی از سمت‌های افضل‌النوع درک کرده ایستاده است. همه شرایط‌ها در همان نمود ورزش‌ها در جمهوری تاجیکستان مهیا گشته است. از همین لحاظ ورزشگران تاجیک توانسته ایستادند که از این شرایط‌ها خوب استفاده برده در مسابقه‌های بین‌المللی پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند با همین مضمون تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی نمایند. باعث تذکر است که امروز امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره قدردانی نمودن 46 ورزشگر و مربیان آنها به امضا رسید. این دلالت از آن می‌دهد که پیشوای ورزش پرور ملت به خلق وطن با ورزشگران ما اعتماد زیاد دارند و آنها را دستگیری خواهد کرد. ورزشگران امروز پیش از هر وقت می‌باید که با مشق و تمرین مشغول شده پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند بردارند. ما جوانان و ورزشگران شهر وحدت در مسابقه‌های بین المللی پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند می‌برداریم. باید تذکر نمود که تحت سیاست ورزش پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ساحه ورزش
ҳама рӯза дар мамлакат ҳама рушд намуда истодааст. ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид дар соҳаи варзиш ҳама сола инфраструктураи варзишӣ хусусан дар шаҳри Турсунзода низ сохта ва истифода дода шуда истодааст. айни ҳол дар шаҳри Турсунзода 71 адад толори варзишӣ ва 121 адад майдончаҳои варзишӣ фаъолият намуда истодааст ки дар онҳо ҷиҳати ташаккули тарзи ҳаёти солим ва бештар фаро гирифтани наврасони ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш хизматрасонӣ менамояд. хурсандиовар аст ки барои ҳавасманд намудани варзишгарони муваффақ ки дар арсаи байналмилалӣ малакаю маҳорати баланди варзишӣ нишон дода шарафу нуфузи миллати тоҷикро муаррифӣ намуданд, аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола бо ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда мешавад. ин имконият фароҳам меорад ки ҷиҳати ҳарҷи бештар ҷалб намудани наврасони ҷавонон ба машғулиятҳои варзишӣ сайю кӯшиши худро дучар намоянд. соли 2015 аз асоси фармони муҳтарам ҷаноби олии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҷоизаи президентӣ тасдиқ гардааст. он варзишгароне ки дар сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ баромад мекунанд ба ин ҷоизаи президентӣ қадрдонӣ карда мешавад. ин имконияти фароҳам меоварад ки мо мураббиён шогирдони худро барои варзиши касбӣ ҷалб намуда онҳоро барои баромад намудан дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ роҳнамоӣ кунем. имрӯз варзишгарони мо дар толорҳои замонавӣ машқ тамрин карда имконияти пайдо кардагӣ ҳастанд ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ баромад карда ватани азизи худро парчами давлатро баланд бардорад. варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон таи солҳои соҳибистиқлолӣ бо сарварии пешвои муаззами миллат хеле рушд намудааст. имрӯз дар ҳар як гӯшаву канори олам парчами Тоҷикистон боло бардошта мешавад ки ин барои кулли мардуми Тоҷикистон як ифтихори бузург аст. амри навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ғолибон ва ҷоизадорони байналмилалӣ ки 1,787,500 сомонӣ барои 46 нафар ҷудо шудааст. бори дигар ҳар як варзишгари тоҷикро аз он ифтихорманд мекунад ки баҳри дастрасӣ ва баҳри ғолибият ба даст овардан дар мусобиқаҳои байналмилалӣ кӯшиш ба харҷ дидад. варзиш аслан як нерӯи созанда, як нерӯест ки ҷавононро дар рӯҳияи ҷавонмардӣ, дар рӯҳияи худшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ тарбия менамояд. пеш аз ҳама ҷавонон дар ин ба варзиш агар рӯ биёранд бисёр ҳам солим мешаванд ва ин барои ояндаи он низ имкониятҳои бузург фароҳам меорад. бо иродаи қавӣ ва сиёсати дурандешонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои сохтмонӣ дар нергоҳи барқи обии Роғун идома дошта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ду агрегати он қадами устуворе дар роҳи рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол ва расидан ба ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолияти энергетикӣ мебошад. нергоҳи Роғун дар баробари аҳамияти иқтисодию стратегӣ доштанаш ҳамчунин аҳамияти экологӣ низ дорад, зеро барои истеҳсоли нерӯи сабз яъне пешгирӣ кардани партовҳои зарарнок ба атмосфера ва риояи меъёрҳои муосири экологӣ имконияти беҳтарин муҳайё месозад. нергоҳи барқи обии Роғун иншооти стратегӣ ба ҳисоб рафта аз ҷумлаи нақшаҳои асосии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таҳкими истиқлолияти энергетикӣ буда саривақт ва татбиқи нақша ба истифода супоридани ҳар қитъаи сохтмонӣ ва рушди иқтисоди миллӣ замина мегузорад ва мардуми тоҷик ба азму ирода нерӯи созандаи кормандони муҳандисию техникии нергоҳи барқи обии Роғун эътимоди қавӣ доранд. гузориши Масрур Меликзода. инҷо корзори нангу номуси миллати тоҷик аст. агарчанде ки фасли сармост, вале аз коргари оддӣ то муҳандиси сатҳи олии нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо дасту дилу нияти пок ва азму иродаи баланди ватансозӣ пайи бунёди ин нерӯгоҳи муҳташами даврони соҳибистиқлолӣ дар кишвари азизамон ҳастанд. зеро Роғун шаҳомат аст, Роғун иқтидор аст, Роғун тавонмандиҳои Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ аст. ҳар як коргари Роғун дарк карданд ки баъди ба истифода қарор гирифтани ин иншооти муҳими аср иқтисоди шукуфои Тоҷикистони азизро мунтазир хоҳад буд. аз ин рӯ бо азму иродаи рустамона
дар дилхоҳ шароити обу ҳавоӣ пай заҳмати софдилона баҳри бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун талошу заҳмат мекашанд. дар маҷрои саркашу хурушони дарёи Вахш яке аз бузургтарин нерӯгоҳи барқи обии Осиёи Марказӣ дар ҳоли сохту соз қарор дорад. Сохтмоне бо иншооти бузург дар қалби Кӯҳистон ва хоросангҳои азим бо муҳандисону коргарони ҳирфаӣ ва дар кори худ содиқу устувор. талош мекунем ки шабонарӯзӣ ҳамин Роғун тезтар анҷом расавад, Тоҷикистон ба истиқлолияти энергетикӣ таъмин шавад. Роғун ояндаи дурахшони Тоҷикистон аст. нерӯгоҳе бо иқтидори азим ки бо иродаи матину устувори эҳёгар ва татбиқгари он муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин азму иродаи шикастнопазири мардуми Тоҷикистон бунёд мегардад. иқтидори лоиҳавии нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба 3600 мегаватт баробар буда аз 6 агрегати 600 мегаватт иборат мебошад. пештарғод ё худ сарбанди ин нерӯгоҳи бузурги ҷаҳон ба 335 метр баробар мешавад. барои бунёди ин нерӯгоҳи азим зиёда аз 16 000 муҳандисону коргарон шабона фаъолият мебаранд. ҳангоме ки ин нерӯгоҳ ба таври комил ва бо 6 чархаи бузурги худ ба фаъолият мепардозад, метавонад 13,1 миллиард киловаттсоат нерӯи барқӣ аз лиҳози экологии тоза ҳосил намояд. ман Нуралиев Меҳроҷ, саркори қитъаи иншоотҳои зеризаминӣ. мо дар қитъаи С4 А корҳои арматурбандиро бо маром иҷро карда истодаем. мо мехоҳем ки дар оянда корро зудтар пеш бурда ин объекти стратегиро зудтар ба анҷом расонем ва мехоҳем ки ояндаи Тоҷикистон равшану гулистон гардад. мо ҳар чиз зудтар кӯшиш мекунем корҳоро ба анҷом расонем. дар ин ҷо техникаҳои замонавӣ овардан, мо бо истифода аз ин техникаҳо кори худро пеш бурда истодаем. имрӯз корзори Роғун чӣ рӯзу чӣ шаб шабеҳи як минтақаи бузурги сохтусоз аст. шурӯъ аз муҳандиси дараҷаи олӣ гирифта то коргари оддии ин иншооти бузург бо садоқату самимият даст ба коранд. маншаи аслии ин ҳама шигифтиҳои сохтусози хастанопазир ин боздиду сафарҳои бардавоми пешвои маҳбубу муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки бо ҳузури хеш ба ин корзори нангу номуси миллати тоҷик ба ҳар коргар нерӯву тавон ва рӯҳу илҳом мебахшанд. ҳар як сафари пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба кормандон як нерӯи тоза мебахшад ва сар карда аз корманди оддӣ то муҳандисони сатҳи баланд ҳама бо як дасту дилу нияти пок кӯшиш мекунанд ки як саҳми худро дар ин сохтмони нерӯгоҳ бигузоранд ва ҳарчи зудтар барои анҷоми сохтмони он ҳадафгузор бошанд. таҷдид ва ё эҳё сохтани нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз ҷумлаи тасмимгириҳои сарнавиштсозе буд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо камоли ҷасорату хиратмандӣ ва бо такя ба ҳисси ихлосу иродати мардуми Тоҷикистон ба он иқдом намуданд. ибтикор дар эҳёи нерӯгоҳи барқи обии Роғун сароғози корномаи нави сарвари давлати тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб мешавад ки дар таърихи даврони соҳибистиқлолии кишвар бо ҳарфҳои зарин сабт ёфта дар фосилаи садсолаҳо ва дар ҷуғрофиёи азим муҳаррики рушноӣ ва пешрафтҳои бузурги иқтисодӣ хоҳад гашт. ин тасмими пешвои миллат барҳақ ҳамчун тасмими сиёсатмадори хиратманду дурандеш ва мусаллат дар тору пуди умури давлатдорӣ истиқбол гардид ки дар бунёди иқтисодиёти мамлакат заминаҳои таҳаввули инқилобиро фароҳам меоварад. Роғун манбаи нур нерӯгоҳи аср мебошад ки мо ба муҳтарам ҷаноби олии пешвои миллат ҷавонони ҳозира боварӣ комил мекунем ки мо инро бо дастсуроати баланд бо сифати аъло ба идмон мерасонем. муҳтарам ҷаноби олӣ, мо дар бари шумоем, мо болу бари шумоем, дар роҳи ростӣ мо афсари шумоем. ҷавонону пиро ҳама меҳнат кесанд ки ҳамин Роғун тезтар тайёр шавад. фахр аз он дорем ки дар Тоҷикистони азиз кору фаъолият карда саҳми худро дар ин иншооти бузурги аср мегузорем.
имрӯз дар корзори Роғун нафароне заҳмат мекашанд ки ба обу хоки ин сарзамин ва мардуми сарбаланди мамлакат муҳаббати беандоза доранд ва дар сиришташон ғурури миллӣ қоим аст. қабати кӯҳҳои пуршебу фарози мавзеи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба корзоре табдил ёфтааст ки нангу номуси ватандорӣ, обрӯву эътибори миллӣ ва маҳорати баланди созандагию бунёдкории тоҷиконро бозгӯ мекунад. Барои анҷоми корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти азим ва беназири гидроэнергетикӣ дар ҷаҳон нерӯгоҳи барқи обии Роғун зиёда аз 3200 техникаву механизми пуриқтидори гуногун тамға истифода карда мешавад. тавассути техникаҳои таъиноти гуногун ронандаҳою механизаторон дар фазои кӯҳ, дохили нақбҳо ва бештар аз ҳама дар саҳарбанди нерӯгоҳ мушкилтарин корҳоро анҷом медиҳанд. من فرمان برهانوف طول 6 سال مشاهد در نیروگاه برقی آبی روغون همچون مهندسی گیودزیست کار و فعالیت کرده ایستادم. در عین حال با پرمگرها نقطه‌های پرمگری رو پیشنهاد کرده ایستادیم و آنها سمنتاسیا میکنند برای مستحکم کردن قبط‌های کوه. باوری داریم که نیروگاه برقی آبی روغون با صفت بلند ساخته به انجام میرسد و زندگی مردمی تاجیک خیلی هم باز بهتر میشود. Роғун иншооти беназир ва ба қавли коршиносони ҷаҳонӣ тамаддуни ҷадид аст дар зери замин. Мардони қавииродаи дорои қудрату тавони бемисл афсонаро ба ҳақиқат табдил доданд ки азму нияти бузург ва ихтироотест нотакрор. Кас бо ворид шудан ба толори мошинҳо ки бо ҳашамат ва хеле калон аст ангушти ҳайрат мегазад ки чӣ қудрату чӣ тавоноӣ ва чӣ қадар заҳмату меҳнат сарф гардидааст ки тавассути нақбҳои зиёд ба умқи замин омада ин ҷозибаро ба вуҷуд оварданд. Дар толори баланду бар ҳаво агрегатҳои нерӯгоҳ ва дигар дастгоҳҳои таҷҳизоти барқии муқтадир васлу насб гардидааст. Инҷо беш аз 400 метр зери замин аст. Зимни гаштугузор атрофи агрегатҳову дохили ҳуҷраҳои дастгоҳу таҷҳизоти фасл гардида ва ҷои кори барқчиён эҳсоси дар қаъри замин буданро намекунӣ, вале вақте аз он фикр мекунӣ дар ҳайрат мемонӣ. Шифтаи тарҳи нодир ва қудрату тавоноии дасту бозуи тоҷикона мешавӣ. ҳар боре ки пешвои миллат ба нерӯгоҳи барқи оби Роғун ташриф меорад, мо ҷавонмардо рӯҳиямон хеле баланд мешавад. Шабонарӯзӣ барои ватани худ хизмат кунем, тезтарак ҳамин нерӯгоҳро созем ба истифода диҳем. дар сохтмони нерӯгоҳи Роғун мо ба сари баланд сидқан кора пеш бурдесем ки Тоҷикистон барои ободиш, барои пешравиш, зиндагии халқ мардум нағзтар шаваду ободтар шавад. мо ҳамира ҳаракат кардем аз сидқи дил ки ҳамира мо ба анҷом бирасонем. бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо иқтидори истеҳсолии 3600 мегаватт соат нерӯи барқ падидаест нодир ва нотакрор. ин падидаро хиради пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дурахшон сохтааст, хираде ки азалист ва мерос аз гузаштагон. ба вуҷуд овардани баҳри сунъӣ дар мавзеи тезобу пурҷӯшу хуруши дарёи вахш ва аз он истеҳсол намудани ҷараёни барқ қудратро талаб мекунад. иродаи мустаҳкаму қавӣ ва боварӣ ба ояндаи нек бояд дошт ки ба чунин амали боварнокарданӣ даст зад. нерӯ, тавоноӣ, иродаи мустаҳкам ва боварӣ ба ояндаи дурахшон дар вуҷуди сарвари тоҷикони олам муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷило дорад ва ин ҷило равшаниро дар хонадони ҳар тоҷику тоҷикистонӣ таъмин хоҳад кард. аз чунин суръати баланди корҳо, аз шавқу завқи ҳар коргари нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба марҳила анҷом ёфтани корҳо дар ин иншооти муҳими Тоҷикистон ҳад задан мумкин аст ки он рӯзҳои хушбахтиовар дур нест, то ин нерӯгоҳи пурҳашамат бо тамоми иқтидораш ба фаъолият оғоз бикунад ва Тоҷикистон дорои як иқтисоди шукуфо бигардад. пайваста беҳтарсозии шароити зиндагони аҳолӣ зери таваҷҷӯҳи махсуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ҳамин аст ки дар асоси паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ 8 феврали соли 2025 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилот
تشکیلات‌های بودجتی اندازه نفقه و استیپندیا به تصویب رسید. وابسته به شرح این موضوع عین زمان دلشاد حکیمزاده با ما در تماس است. مرحمت دلشاد. تشکر همکاران گرامی. سلام بینندگان عزیز. معاش یا مزد مبلغی است که برای استفاده مهنت و بلند گردیدن سطح نیکوحال مردم پرداخت کرده می شود. یکی از اقدام‌های نجیب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام به مجلس عالی بلند برداشتن معاش کارمندان ساحه‌های بودجتی میباشد. تنها دوام سالهای 2020-2024 معاش وظیفوی کارمندان ساحه‌های بودجتی 4 مراتبه و در مجموع به اندازه 100% زیاد کرده شد. یعنی سال 2020 معاش کارمندان ساحه‌های بودجتی 15%، معاش کارمندان مقامات حفظی حقوق 10%، سال 2022 معاش کارمندان ساحه‌های بودجتی 20%، معاش کارمندان مقامات حفظی حقوق 25%، سال 2023 معاش کارمندان ساحه‌های بودجتی 20%، معاش کارمندان مقامات حفظی حقوق 25%، سال 2024 معاش کارمندان تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی 40% و معاش کارمندان مقامات حفظ حقوق باشد 40% زیاد گردید. در برابر این سال تا سال بلند برداشتن اندازه نفقه های سقورتوی مهنتی و اجتماعی این چنین علاوه پولی به آنها زیر توجه مخصوصی پیشوای ملت قرار دارد. طبق آمار دسترس در سال 2010 اندازه زیادشوی نفقه 15% را تشکیل داده. این رقم در سال 2011 25%، سال 2013 25%، سال 2016 30%، سال 2018 30%، سال 2020 20%، سال 2021 20%، سال 2022 25%، سال 2023 25% و سال 2024 باشد 30% افزایش داده شده است. همچنین باعث خرسندی است که در اساس پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری 28 دکبر سال 2024 با مجلس عالی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 8 فوریه سال 2025 درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عملکننده وظیفوی خدمتچیان دولتی، کارمندان تشکیلات‌های بودجتی، اندازه نفقه و استیپندیا و تصویب رسید. موافق فرمان مذکور از 1 سپتامبر سال 2025 حداقل مزد مهنت برای تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری به اندازه 1000 سومانی در یک ماه مقرر کرده شده. معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی ساحه معارف 30% زیاد کرده شد. معاش وظیفوی کارمندان دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف، ساحه‌های علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی، مقامات حاکمیت و دیگر مؤسسه‌های بودجتی باشد از 1 سپتامبر سال 2025 20% زیاد خواهد شد. همچنین در فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 8 فوریه سال 2025 تحت رقم 962 آورده شده است که نفقه‌های سقورتوی مهنتی و اجتماعی این چنین علاوه پولی به آنها و اندازه نفقه زمینوی 10% زیاد یعنی ایندکساسیا کرده شود. در مجموع گفتن ضرور است که بلند گردیدن اندازه معاش و نفقه از 1 سپتامبر سال 2025 با افزایش یافتن درآمد پولی اهالی مملکت زمینه گذاشته شرایط زندگی آنها را باز هم بهتر می‌گرداند که این با کاهش دادن سطح کمزیاتی تاثیر مثبت می‌رساند. مرحله نوین رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت با دو نمای سمت‌های مهم در اساس سیاست دولتی ثمراناک تحکیم می‌یابد. اینک تدبیر نوبتی در سمت تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی و زیاد نمودن معاش عملکننده وظیفوی، تامین رشد استوار، بالا بردن نشانده‌های اقتصادی و خصوصا در زمینه آن مسائل مهم جامعه نیکوحالی پیوسته در مد نظر بوده. در روند تحولات با سرعت جهانی معاصر که با دیگرگونی‌های کلی جریان دارد در جمهوری تاجیکستان از روی برنامه و نقشه‌های مکمل تامین و تحکیم بخشیده می‌شود. طوری از نشانده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی برمی‌آید. در نتیجه تطبیق ثمراناک اصلاحات اقتصادی و عملی نمودن استراتژی و برنامه‌ها در 5 سال اخیر رشد اقتصادی تاجیکستان به حساب میانه در سطح 7.7% تامین گردیده. مجموع محصولات داخلی سال 2024 به بیش از 150 میلیارد سومانی و سرعت رشد واقعی آن به 8.4% رسانیده شد. در نتیجه عملی سازی
тадбирҳои мушаххас даромади пулии аҳолӣ аз 48 миллиард сомонӣ соли 2019 ба 147 миллиард сомонӣ дар соли 2024 расид. Яъне нишондиҳандаи мазкур 3 баробар зиёд гардида музди миёнаи меҳнатӣ беш аз 1.8 баробар ва андозаи миёнаи нафақа 1.5 баробар афзоиш ёфт. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баланд бардоштани музди маоши кормандон ва хизматчиёни соҳаҳои бюҷетӣ яке аз заминаҳои муҳими баланд бардоштани сатҳ ва сифати зиндагонии аҳолӣ ба ҳисоб рафта, танҳо дар давоми 4 соли охир музди маоши кормандон ва хизматчиёни соҳаҳои давлатӣ ба андозаи 100% баланд гардид, ки яке аз заминаҳои муҳим барои беҳтар шудан ва сатҳ ва сифати зиндагии аҳолӣ ба ҳисоб меравад, ки мо ҳамчун хизматчиён ва кормандони соҳаҳои иқдоми наҷими пешвои муаззами миллатро яке аз ҳавасмандгардониҳои муҳим арзёбӣ мекунем ва сармашқ кори худ қарор дода минбаъд барои боз ҳам беҳтар шудани сатҳ ва сифати фаъолияти худ дар ин ҷода камари ҳиммат мебандем. пеш аз ҳама баландбардории маош аз он дарак медиҳад, ки давоми баъди солҳои ба даст овардани истиқрори суд сатҳ ва сифати беҳтаршавии иқтисодиёти мамлакати мо ва баландшавии ҳамасола маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат, рушди иқтисодиёт пеш аз ҳама ба он оварда расонид, ки сатҳу сифати зиндагонии мардум дар мамлакат беҳтар гардида, фазои ваҳдату ягонагӣ ва беҳтаршавии зиндагонии мардум боз ҳам аз он далолат медиҳад, ки иқтисодиёти мамлакати мо рӯз то рӯз заминаи хуби рушд ва фазои иқтисодиро касб кардааст. ҳамин гуна бо таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ ҳар сол аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати мамлакат бо мақсади тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои бюҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия тадбирҳо андешида шуда маоши амалкунанда ва нафақаву стипендияҳо баланд бардошта мешавад. чунин падидаи нек бо рухбаландсозии аҳолии кишвар эътимодро ба ояндаи нек дучанд намуда боиси талоши боз ҳам бештар барои рушди кишвар гардидааст. ин аст ки бо заҳмати аҳлона ва ҳадафҳои созанда пешрафт хоса нишондиҳандаҳои баланд дар мамлакат таъмин гардида сатҳи некуаҳолии мардум тадриҷан баланд ва даромади пулии аҳолӣ ро ба афзоиш ниҳод. бояд гуфт, ки дар 5 соли охир маоши вазифавии кормандони соҳаҳои бюҷетӣ 4 маротиба, яъне солҳои 2020, 22, 2023, 2024 ва дар маҷмӯъ ба андозаи 100% боло бурда шудааст. дар ин муддат, яъне дар 5 соли охир, сатҳи таваррум ё баландшавии нархҳои истеъмолӣ ҳамагӣ 29%-ро ташкил кард. Чунин нишондиҳанда шаҳодати он аст, ки дар 5 соли охир маош, нафақа ва стипендияҳо нисбат ба сатҳи таваррум ба маротиб зиёд гардиданд, ки бевосита ба коҳиш ёфтани сатҳи камбизоатӣ ва беҳтар шудани шароити зиндагии мардуми кишвар мусоидат намуд. инак фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвиятбахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони муассисаву ташкилотҳои бюҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия. дар маҷмӯъ ҳадафҳо ва стратегияи баландбардоштани сатҳи некаҳолии мардуми Тоҷикистон, сарчашмаҳои маблағгузорӣ, тадбиқи барномавии нақшаҳои рушди иқтисодии мамлакат, идоракунии самаранок ва роҳҳои таъмини афзалиятҳои кишвар чун мақсади муҳим ба баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ нигаронида шудааст, ки ҳамасола бо натиҷаҳои нав ба нав ба қайд гирифта мешаванд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баландбардоштани мақому манзалати омӯзгор дар ҷомеа ҳам паёми навбатиашон ки рӯзи 28 декабр ироа гардид ва ҳам дар рӯзи дониш ин масъаларо баррасӣ намуданд ва махсусан дар баландбардоштани музди меҳнати кормандони соҳаи маориф боз иқдом карданд ва ҳамин сол музди меҳнати кормандони соҳаи маориф аз соли таҳсили нав, яъне аз моҳи сентябр ба 30% зиёд карда мешавад. яъне ин иқдом хеле сарвақтӣ аст ва албатта мо маорифчиён аз ин иқдоми пешвои муаззами миллат илҳоми нав мегирем ва кӯшиш мекунем, ки дар рушду нумӯи соҳаи маориф саҳмгузор бошем. яке аз самтҳои асосии сиёсати иқтисодии давлат ин таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аст. чуноне ки мо медонем, дар буҷети давлатии соли 2025 ба соҳаи маориф зиёда аз 10 миллиард сомонӣ маблағҳо ҷудо шудааст, ки ин назар ба соли 2023
2024 زیاده از 2 میلیارد سومانی زیاد می باشد. این امکان می دهد که ساحه معارف باز هم رشد کند، امکانیت های نو به وجود بیاید در زمینه این ساخته و به استفاده دادن ده ها مکتب های نو. اینچنین بلند برداشتن مزد مهنتی کارمندان ساحه های معارف چخیلی که در پیام خود پیشوای ملت ابراز داشتند، در سال 2024 مزد مهنتی معاش وظیفه‌ای کارمندان ساحه های بودجتی ساحه معارف در سطح 40% و در سال 2025 از یکم سپتامبر سال 2025 به اندازه 20%. این از آن شهادت می‌دهد که غمخوری دولت نسبت ساحه معارف بلند برداشتن حفظ اجتماعی کارمندان ساحه معارف روانه گردیده است. در برابر این غمخوری های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، ما کارمندان ساحه معارف را وظیفه‌دار می‌نماید که باز هم صفت تعلیم و تربیت را بهتر کنیم، کادرهای آماده سازیم که با طلبات هم بازار مهنت داخلی و هم بازار مهنت خارجی جوابگو باشند. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما شاهد آن شدیم که 30% معاش آموزگاران بلند برداشته شود. اگر سال گذشته 40%، این سال 30% و سال از این پیش 20%، قریب 100% معاش آموزگار امروز زیاد گردیده است. و من باوری دارم که آموزگاران با درک مسئولیت امروز در نزد خود وظیفه میگذارند که وظیفه های خدمتی خود را که عبارت از تعلیم و تربیه نسل نورس است، از بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان است، تربیت نمودن متخصصان نو است، آنها کمر همت میبندند. همه ساله پیشوای معظم ملت در پیام‌هایشان سمت ساحه معارف را در مد اول میگذارند و سال به سال مزد معاش کارمندان ساحه معارف بلند گشته ایستاده است و به واسطه این غمخوری پیشوای معظم ملت است. ما جواباً به این غمخوری پیشوای معظم ملت آموزگاران باید سطح و صفت تعلیم و تربیت را بلند برداریم، جوانان را در روحیه خویشتن‌شناسی و دوست داشتن وطن تربیت کنیم و سطح زباندانی و آموختن فن‌های دقیق را در وجود شاگردانمون زیاد کنیم. اگر با تاریخ نچندان طولانی دوران صاحب استقلالی نظر افکنیم، در میابیم که کشور عزیزمون با راهنمایی و خیراتگستری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به سابقه رشد کرد و همچون یک عضو کامل حقوق جامعه جهانی با تشبث و پیشنهادات برای تمام جامعه جهانی موقع خود را معین کرده است. و البته چیزی دیگر این است که پیشروی و رشد و نموی هر یک ساحه البته با مبلغ گذاری آن وابسته می باشد و طوری که ما میدونیم در دوران صاحب استقلالی ساحه معارف هم از جهت مادی و تکنیکی و از دیگر پهلوها رو به انکشاف نهاد و البته این رو ما از بلندشوی مزد معاش کارمندان این ساحه برعلا مشاهده میکنیم و مخصوصا در دوران صاحب استقلالی مزد معاش کارمندان ساحه معارف به مراتب زیاد کرده شد و اخیراً زیاد گردیدن مزد معاش کارمندان مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی و مؤسسه های تحصیلاتی میانه عمومی که از 30 تا 20% افزون گردید و البته این گواه از آن است که امروز حکومت مملکت با این قشر جامعه مخصوصا با زندگی و به حیات اجتماعی آنها توجه مخصوص ظاهر می نماید و البته این دستگیری و غمخواری ها برای بهتر گردیدن صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه های تعلیمی تأثیر مثبت خود را می رساند. امروز ما مشاهده می کنیم که خوشحالی تمام ساکنان کشور از زیادشوی مزد معاش خیلی زیاد است و همگان بر این نظرند که
این تصمیم و این اقدام بر رشد تمام ساحه‌های خواجگی خلق از جمله بر رشد ساحه معارف تاثیر خود را می‌رساند. در جواب با این همه غمخواری و دستگیری‌های حکومت مملکت فعالیت خیش را باز هم بهتر و خوبتر برامونیم، صادقانه و صافدلانه خدمت کنیم، در تربیه جوانان و نسل نورس به تفاوت نباشیم و مهمتر از همه این است که ما باید برای آینده درخشان کشور عزیزمان سهمگذار باشیم. آن نقشه چاره‌بینی ها، آن عملهایی که وابسته به مسئله هوسمندگردانی آموزگاران همساله از جانب حکومت مملکت عملی می‌شوند. مخصوصا در پیام خود پیشوای اعظم ملت محترم امام علی رحمان قید نمودند که ما همساله بهر رشد دادن ساحه معارف کارهای اولین درجه را به ثمر رسانده ایستادیم. مخصوصا برای ساحه معارف در سال گذشته 1500 انشاءات بنیاد گردید و باز هم برای وسعت دادن و برای هوسمند گرداندن آموزگاران ساحه معارف با سپارش پیشوای ملت از 1 سپتامبر مزد معاش کارمندان مؤسسه‌های تا مکتبی و میانه تحصیلات میانه عمومی به اندازه 30% و دیگر کارمندان ساحه معارف و طب، ساحه تندرستی به اندازه 20% و اندازه استیپندیا به اندازه 20%، اندازه نفقه به اندازه 10% ایندکساسیا کرده شدند. وابسته به این باید اینا قید نمایم که با مرور زمان ما آموزگاران با این باوری کامل گفته میتوانیم که این چاره‌بینی ها، این کارهایی که از طرف حکومت مملکت راه اندازی گردانده ایستادند با ابتکار به واسطه پیشوای ملت سهم و مقام آموزگار را در جامعه مستحکم می‌گرداند. مقام آموزگار در جامعه امروزه مقام مخصوص خود را کسب می‌نماید. پیشوای معظم ملت در دوام هر سال زیاد نمودن مزد مهنت کارمندان ساحه تندرستی را به اینوبت می‌گیرند. خیلی که در پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ارائه گردید 28 دکتر سال 2024 نسبت دستگیری‌های ساحه تندرستی به نهایت نظررس بود که 20% مزد معاش کارمندان ساحه تندرستی زیاد گردید. ما منتداری خیش را با پیشوای معظم ملت بیان می‌نماییم و حرکت می‌کنیم که صافدلانه خدمت طبی را به مردم رسانیم. جناب عالی در هر یک پیام نوبتی خیش مقام آموزگار را در سطح بلند می‌بردارد. بخصوص در پیام نوبتی که شده گذشت ما منتداری به اندازه خود را و پیشوای معظم ملت میرسانیم برای آنکه در هر یک پیام بخصوص در پیام نوبتی در ساحه علم و معارف به نهایت یک تکان جدی شده گذشت که مزد معاش آموزگاران رو و 30% بلند کرد. ما وعده میدیم که در تربیت نسل نورس بازم کمر هیبت بسته نسل نورس رو در روحیه و تندرستی خویشتن شناسی تربیت نماییم و اون کادرایی که و تربیت می‌نماییم به نفع جمعیت دولت و حکومت شود. سرور دولت در برابر تحلیل و بررسی دیگر ساحه‌های خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان باز به ساحه معارف اهمیت خاص دادند. خصوصا در پیام قید شد که معاش کارمندان ساحه معارف از جمله معاش آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی از 1 سپتامبر 30% و کارمندان دیگر ساحه‌های معارف 20% زیاد کرده شود. غمخواری نوبتی جناب عالی ما آموزگاران را بسیار هم روبلند نمود و مسئولیتی بسیار جدی را به ذمه ما گذاشت که باید به ساحه معارف از حاضر دیده باز بیشتر اهمیت دهیم و تمام کوشش غیرتمون سفربر نماییم. خیلی میدونیم همزمان جناب عالی سفارش دادن که در تمام محله ها و دیههایی که زیاده از حد اوله زندگی میکند باید حتما مکتب‌های مؤسسه‌های تو مکتبی ساخته شوند، باغچه‌ها ساخته شوند. چون مسئله پیشوای معظم ملت در پیام خود با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم شریف تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان پیام خود را ارائه می‌نمایند و امسال در تاریخ روز 28 دکبر سال 2024 پیام نوبتی خود را ارائه نمودند که در پیام یک چند نکته‌ای بودند که با رشد و انکشاف ساحه‌های اجتماعی
بسیار اهمیت بزرگ داشت و چخیلی که به ما معلوم است پیشوای معظم ملت همه ساله به سوهای اجتماعی از جمله سوهای فرهنگ، تندرستی، معارف و دیگر سوهای اجتماعی توجه خصوصا ظاهر نموده پیوسته برای بلند گردیدن سطح و صفت زندگی شایسته مردم گوییم که از حساب مبلغ‌های بودجتی دستگیری می‌یابد. سطح زندگی مردم و درآمد اهالی را گیریم در سال 2019 درآمد عمومی اهالی در کشور 48 میلیارد سومانی را تشکیل داده باشد. در سال 2024 این رقم با 147 میلیارد سومانی رسانده شده است که این معنی آن را دارد که کشور ما با سرعت بلند رشد و انکشاف یافته ایستاده است و سطح صفت زندگی مردم هم گوییم که خوبتر و بهتر شده است و مخصوصا در 4 سال اخیر از سال 2020 تا سال 2024 پیشوای معظم ملت برای کارمندان ساحه‌های اجتماعی گوییم که دستگیری بی‌واسطه نمودند و مزد معاش کارمندان ساحه‌های اجتماعی در این دوره در 4 سال اخیر 100% زیاد گردیده است که امروز گوییم در ساحه تندرستی، فرهنگ، معارف گوییم که در ظرف 4 سال 100% مزد معاش زیاد گردیده است و این با بلند رفتن سطح و صفت زندگی اهالی و اهل زیای مملکت آورده می‌رساند و این چیز یک نوع جهش بزرگ در ساحه معارف می شود. توجه آموزگاران جوان، متخصصان جوان و کار در ساحه‌های اجتماعی از جمله معارف، فرهنگ، تندرستی افزایش یافته ایستاده است و این باعث خرسندی است و ما از پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مالی رحمان که پیوسته ساحه معارف، آموزگاران، اهل علم و ساحه تندرستی را در محور سیاست خود قرار می‌دهد، پیوسته این ساحه‌ها را دستگیری و غمخواری می‌کند. میان‌داری خود را بیان می‌کنیم. حفظ اجتماعی اهالی در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان موقع مرکزی دارد. همین است که مرحله به مرحله در دوران صاحب استقلالی کشور سطح و صفت زندگانی مردم بهبودی یافته ایستاده است. در پیام امساله خود به مجلس عالی مملکت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این مسئله را به طور واضح توصیف داده اعلان کردند که امسال معاش کارمندان ساحه اجتماعی، کارمندان ساحه معارف از 20 تا 30% از 1 سپتامبر سال 2025 زیاد می‌گردد. در برابر زیاد شدن مزد مهنت البته سطح هوسمندی و سطح و صفت خدمترسانی از طرف کارمندان این دستگیری ها ما را وادار می‌سازد که در فعالیت من بعده خود همه‌جانبه کوشش و غیرت نماییم. آموزگاران را ضرور است که برای بهتر نمودن صفت تحصیلات، برای بهتر آماده نمودن کادرها کمری همت بندند. یکی از مسائل مهمی که در جامعه امروزی تاجیکستان ما ضرور است که اکثریت ساکنان آن را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، این بهتر نمودن سطح تعلیم و تربیت می باشد. چون که امروزها خیلی که ما آگاهی داریم از سامانه ها و از رسانه های گوناگون بحث و مناظره ها و گفتگوزارها در اطراف ارزش های ملی، در اطراف حتی خادمان و عالمان و گذشتگان ما زیاد شده ایستادند و جامعه ما باید که سطح بلند معرفتناکی، دانش و ذکاوت داشته باشند که تا که این ارزش‌های ملی خود را حفظ کرده توانیم. زینه به زینه همه سال زیاد گردیدن مزد معاش، این بهتر گردیدن وضع اقتصادی و بالا رفتن وضع اقتصادی کشور را نشان می‌دهد و در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که اخیراً ارائه گردید، همین در سال 2025 نیز زیاد گردیدن مزد معاش کارمندان ساحه‌های گوناگون از 20 تا 30% و استیپندی دانشجویان زیاد گردیدن آن به تاکید کرده شد که این هم پیش از همه باز رو می‌آوریم به همان بهتر شدن وضع اقتصادی کشور
و باز زینه به زینه بهتر گردیدنی وضع نیک احوالی خلق آورده میرساند. زیاد شدن مزد معاش این پیش از سمه اگر بهتر گردیدنی وضع زندگی مردم را تقاضا کند دیگر هوس آورده میرساند که در حقیقت این کمک غمخواری و دستگیری همه جانبی حکومت جمهوری تاجیکستان رو ما از نزدیک احساس میکنیم و جوابی به این هم کارمندان ساحه‌های مختلف خلق باید برای بهتر و خوبتر به عمل برآورید آن وظیفه‌هایی که در نزدشان میستد کوشش به خرج دهند. سمت تندرستی همچون یکی از سمت‌های افضلیتناک در مد نظر همیشگی رهبریت عالی کشور و حکومت مملکت قرار دارد و پس از به دست آوردن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان توجه و غمخواری نسبتی ساحه روز تا روز بهتر و خوبتر گردیده ایستاده است. یک عاملی که تمام کارمندان ساحه تندرستی را بسیار خوشحال نمود این در قطار دیگر کارمندان ساحه‌های اجتماعی شروع از 1 سپتامبر سال 2025 به اندازه 20% بلند گردیدن معاش وظیفوی کارمندان ساحه تندرستی می باشد. البته این به آن مساعدت می نماید که سطح زندگی و نیکو احوالی کارمندان ساحه طب و عموما اهالی کشور بهتر گردد و ما کارمندان ساحه تندرستی دستگیری و غمخوری های حکومتی مملکت را پیوسته در رفت فعالیت خود احساس می نماییم. مؤسسه‌های تندرستی با تمام امکانات و شرایط مساعد دارای تمام تکنیک‌های معاصر برای فعالیت مورد استفاده قرار داده می شود. البته این به آن مساعدت می نماید که سفری بیماران به خارج کشور برای گذراندن عملیات‌های گوناگون و طبابت پیشگیری کرده شود، زیرا که امروز گفتم ممکن است که در حدود جمهوری تمام نمودی جراحی‌های معاصر گذرانیده می شود و ماه دکامبر سال 2024 در بیمارخانه کلینیکوی رقم 1 شهر خوجند برای بنیاد بینای علاوگی اینوواسیونی حسن آغاز بخشیده شد و مورد استفاده قرار دادن بینای مذکور سطح و صفت خدمت رسانی به اهالی باز بهتر می گردد. در وقتی که طبیبان یا اینکه در عموم کارمندان ساحه طب سطح اجتماعی سطح زندگیشان بهتر می باشد، این البته برای بهتر نمودن فعالیت خود برای باز بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی برای نتیجه خوبی کاری همون متخصص مساعدت میکند. کارمندان ساحه تندرستی همه ساله سرجمانه پیام پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالدین رحمان را گوش میکنند و کاربری را همه ساله در اساس دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی به راه مانده است و از پیام پیشوای ملت معلوم گشت که از ماه سپتامبر سال 2025 معاش کارمندان ساحه تندرستی به 20% بلند کرده می شود. این همه ما طبیبان را روح بلند می سازد که باز هم کوشش به خرج بریم و خدمت رسانی سطح صفت خدمت رسانی طبی را به مردم بهتر کنیم. باید تذکر داد که پیام پیشوای معظم ملت راهنمای زندگی هر یک ما ساکنان جمهوری تاجیکستان می باشد. از جمله قید کردن جایز است که برای باز هم بلند برداشتن سطح نیکو احوالی زندگی مردم تاجیک پیام نوبتی جناب عالی برای رسیدن به هدف‌های نجیب و عالی و زندگی شایسته زمینه مساعد خواهد گذاشت، زیرا که بلند برداشتن معاش، استیپندیا‌ها، نفقه‌ها و دیگر نمودهای خدمت رسانی برای پیشرفت زندگی مردم البته ما را هدایت به اون می‌سازد که همیشه بهر شکوفایی وطن عزیزمون باز هم دوچند مهنت نماییم. ما مردمی سربلند استرافشندیار همیشه جانبدار سیاست خیرتمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بوده برای آبادی و شکوفایی وطن عزیزمون سهم باسزای خش را خواهیم گذاشت. همچنین قید نمایم که از 20% تا 30% زیاد گردیدن معاش در سمت‌های گوناگون خواجگی خلق از جمله در ساحه تندرستی، در ساحه علم و معارف
ما را وادار می‌سازد که باز هم از روی وظیفه‌های جانی خود در این سمت‌ها باز هم دوچند مهنت کنیم. من شریف و دلنگار دانشجوی کورس دوم گروه نقاشی مؤسسه دولتی تعلیمی کالج هنرهای مردمی شهر استرافشان می باشم. باید قید نمایم که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همیشه غمخوار و پشتیبان ما جوانان می باشند که ما بیشتر علم و دانش و کسب و هنر آموزیم. از این خاطر باعث افتخار است که هر سال همه نمود استیپندیه ها را بلند میبردارند. امسال نیز این اقدام پیشوای ملت به نظر می رسد. از این لحاظ ما باید باز هم با بهای اعلی و انتظام نمونوی تحصیل نماییم. برای آینده تاجیکستان عزیزمان صادقانه خدمت نماییم. من همراقلو فرحشاد استقامت کننده شهر اسفره دانشجوی کورس 3 فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره می باشم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای باز هم بلند برداشتن دانش هر یکی ما یک چند آزمون ها را از جمله علم فروغ معرفت، فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطنی عزیز من، تاجیکان در آینه تاریخ و غیره ها را برای ما براه ماندند و اینچنین با فرمان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان استیپندیای دانشجویان 20% زیاد کرده شد و این غمخواری های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما را وادار می‌سازد که باز هم دانش و علم خود را بلند برداشته برای پیشرفت وطن عزیزمان تاجیکستان سهم خود را گذاشته باشیم و ما برای دیگر جوانان توصیه می‌دهیم که علم و دانش را از خود کرده آینده برای گرفتن نام دانشجویی صاحب شوند. بسا باعث خوشنودی و فرحمندی است که در دوران استقلال سال به سال دوره به دوره با فرمان و دستور بی واسطه سرور دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برای بلند برداشتن درجه نیک و احوالی، حفظ اجتماعی اهالی، دستگیری بی واسطه کارمندان ساحه‌های بودجتی علل خصوص ساحه معارف و تندرستی دوره به دوره زیاد گردیدن معاش، اینچنین استیپندیه های دانشجویان دانشگاه های عالی کشور، این باعث فرحمندی هر یک ساکنان تاجیکستان است و همه روزه ما غمخواری و دستگیری های سرور دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان را به واسطه در سمت ساحه معارف دیده ایستادیم. بیهوده نیست که سرور دولت در هر یک برآمد و دستورهای خودشان به نیروی بزرگ معارف تکیه می نمایند و ما معارفچیان کشور که امروزها با دستور و فرمان به واسطه راهبری دولت از 1 سپتامبر سال 2025 زیاد گردیدن معاش کارمندان ساحه معارف به 30% ما را وظیفه دار می نماید که هر یک در جاده های خود در کار و پیکار خود مسئولیت بلند و بیشتر را حس نموده بهر بلند برداشتن درجه باز هم بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص وابسته به طلبات های بازار مهنت سعی و کوشش به واسطه نموده باشیم. من مینداری به واسطه اهل معارفچیان شهر اسفره را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان صدقاً رسانیدنی هستیم و آن کس را باور می نماییم که ما با جواباً به همه این زحمت و تلاش های راهبری معارف پرور خلقمان سعی و مهنت خود را باز دوچند می نماییم. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و معارف و مکتب دقت مخصوص ظاهر می نمایند. جناب عالی آموزگار و آینه جامعه نامیده همه ساله برای بهتر شدن وضع زندگی معلمان معاش آنان را بلند می‌بردارند. در 4 سال اخیر معاش آموزگاران به 120% بلند برداشته شده است. سال جاری نیز در پیام خویش پیشوای معظم ملت سپارش دادند که در قطار در ساحه‌های خواجگی خلق معاش آموزگاران 20% زیاد کرده شود. این همه از غمخواری و دستگیری های سرور ملت بهر آموزگاران درک می‌دهد. از این لحاظ ما آموزگاران را می‌سازد که تمام کوشش غیرت خود را برای باز هم بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت شاگردان روانه سازیم. ما آموزگاران کالج آموزگاری شهر پنجکین برای تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص پداگوژی از همه نمودی متد و تکنولوژی معاصر استفاده می نماییم
تا دانشجویان ما بعد ختم تعلیمگاه به مکتب‌ها رفته شاگردان بهترین را برای فردا درخشان ملت تیار نمایند. سیاست دولتی جوانان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک دولت به شمار می‌رود. سیاست دولتی جوانان هم قدم استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. جوانان نیروی سازنده ملت میباشند. توجه پیشوای ملت نسبت پیشرفت این قشر جامعه بهایت نظررس است. برای روی آوردن جوانان و کتابخوانی و علم آموزی یکچند تدبیرها اندیشیده شده اند. از جمله تشکیل نمودن استیپندیاها هم پرزیدنتی هم در هر مؤسسه میانه و عالی کسبی جداگانه از جمله این تدبیر هاست. همچنین هوسمند نمودن آنها برای کتابخوانی و جلب آنها روی آوردن به علم و دانش تشکیل آزمون های جمهوریوی می باشد. همه اینها برای ما جوانان یک امکانیت خوب می باشد. چرا؟ چون که ما هم کتاب می خوانیم، هم برای کتاب خواندنمان از جانب پیشوای ملت قدردانی می گردیم. استیپندیای پرزیدنتی هر سال دایر می گردد و هزاران هزار خوانندگان و دانشجویان در آن اشتراک می نمایند و هم از جهت اقتصادی تأمین می گردند و هم از جهت خواندن و روی آوردن به کتابداری و کتابخوانی هوسمند می گردند. از 8 فوریه سال 2025 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بلند برداشتن استیپندیاها و معاشهای وظیفوی به تصویب رسید که این باز هم برای بلند برداشتن سطح و صفت خوانش خوانندگان و دانشجویان مساعدت نمود تا که آنها به کتابداری و کتابخوانی و علم آموزی آرند. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешивои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки нисбати соҳаи илм ва маориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. дар баромадҳои пайвастаи худ пешивои миллат маорифро омили муҳимтарини рушди ҷомеа ва соҳаи калидӣ иброз намуда ба баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва таъмини осудагии оромии мардуми кишвар таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. баланд гардидани музди меҳнати омӯзгорон ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагӣ ин боиси ғамхорӣ ва дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат мебошад ки мо омӯзгоронро рӯҳбаланд гардонида дар кору фаъолияти худ боз ҳам беҳтар кор намоем. имсол маротибаи 20 аст ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ироа мегардад ва дар меҳвари асосии ин ҳуҷҷати раҳнамо боло бурдани сатҳи зиндагии мардум ва шароити созгор муҳайё сохтан барои ҳар як сокини кишвар мақом ва мартабаи махсуси худро дорад. чун паёмҳои дигар зимни ироаи паёмашон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъалаи тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ ва андозаи нафақа ва стипендия ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорату кумитаҳои дахлдор дастури мушаххас доданд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баланд бардоштани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ зиёд намудани маошҳои вазифавӣ ва нафақаву стипендия ба тасвиб расид. тибқи ин фармон шурӯъ аз 1 сентябри соли ҷорӣ ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурӣ ба андозаи 1000 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шуд. ҳамзамон маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 30% зиёд карда шуд. маоши вазифавии кормандони дигар соҳаи хоҷагӣ, маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти ҳокимияту идораи давлатӣ ба андозаи 20% зиёд карда шуд. тадбири мазкур имкон медиҳад ки сатҳу сифати зиндагии кормандон боло рафта
барои ҳар як сокини кишвар шароити созгори зиндагӣ муҳайё фароҳам оварда шавад. мо хизматчиёни давлатӣ ва кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ аз ин тадбири навбатии давлату ҳукумати кишвар рӯҳбаланд гардида кӯшиш ба харҷ медиҳем ки барои ободию пешрафти ин диёр саҳми муносиб гузорем ва дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ масъулияти бештар зоҳир намоем. در زمینه تطبیق سیاست موفق و برابر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با تامین امنیت و ثبات و پایداری استقلالی دولتی تمام ساحه‌های اقتصادی ملی در جمهوری رشد نموده شرایط خوب کار و زندگی برای شهروندان مهیا گردید. در این برابر تاجیکستان چون دولت تشبثکار و پیشاهنگ در حل مشکلات گلوبالی در عرصه جهانی معرفی شد. موضوع را ظفر قیومزاده پیگیری نموده است. صلح و ثبات را باید حفظ کرد، زیرا آن زمینه اساسی همه دستاورد و مظفریت‌ها، تطبیق باثمر هدف و طرح‌های خرد و بزرگ، جلب سرمایه و تشریف سیاحان به تاجیکستان، تامین زندگی شایسته به مردم و در مجموع رشد بی‌سابقه مملکت می‌باشد. از نگاه فرهنگی عامل‌های هستند که برای رشد هر یک جامعه مهم هستند، از جمله عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و مانند اینها. ولی از میان اینها عامل سیاسی مهمتر دانسته میشود، زیرا امنیت، آرامی و ثبات جامعه زمینه اساسی هست که تأمین کننده رشد با نظام ساحه‌های دیگر می باشد. از همین لحاظ صلح و آسایشتگی، آرامی جامعه، احترام یکدیگری، احترام مناسبت‌های همدیگر که همگی تأمین کننده منفعت‌های عمومی انسانی هستند همیشه اولویت داشت و امروز هم دارد. فکر میکنم که در آینده نیز انسانیت تنها میتواند منفعت‌های شخصی و جمعیتی خود را توسط صلح و ثبات، مصالحه و همدیگر فهمی حل و فصل نماید. واقعا هم امروز زمان رسیده است که درباره آن هر یک مردم اندیشه کند که تا کدام اندازه میتواند آرامی جامعه خود را تامین کند، صلح و ثبات سازد و در همبستگی با یکدیگر رشد و نمو کند. از یک گریبان سر برآوردن، دست جمعانه فعالیت کردن این راهی اساسی انکشاف جامعه است. استقلال دولتی زمینه مساعد را برای انجام کارهای بزرگ آبادانی و رشد و سازندگی فراهم آورده در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی به خاطر تامین حیات شایسته به مردم انجام می‌یابند. دوام سالهای صاحب استقلالی در تاجیکستان ده‌ها هزار انشاءات تعیینات مختلف، بناهای بلند آشیانه استقامتی، مرکزهای سودای و خدمت‌رسانی، میدانهای ورزشی، گلگشت و باغ‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، باغچه‌های کودکانه، بنگاه‌های طبی و مرکزهای سلامتی، قصرهای فرهنگ، راه‌های آهن و ماشینگرد، کارخانه‌های بزرگ صنعتی و غیره ساخته مورد بهره برداری قرار گرفتند. با افتخار استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های مملکت روند سازندگی و بنیادکاری‌ها وسعت تازه کسب نموده انشاءات زیادی تعیینات گوناگون ساخته می‌شوند. تاجیکستان هر دقیقه، هر ساعت و هر روز پیش می‌رود، زیرا هر ساعت و هر روز در این یا آن شهر و ناحیه مملکت انشاءات نوساخت و معاصر به استفاده داده می‌شوند. با در نظر داشت سرعت رشد دوام چند سال دیگر دستاورد و مظفریت‌های اقتصادی تاجیکستان باز هم زیاد شده طرح‌های بزرگ عملی می‌شوند و رشد شهر و دهات نیز تامین می‌گردد. تامین صلح و ثبات و امنیت پایداری کشورها از جمله وظیفه‌های کلیدی و شرط مهمترین پیشبرد روندهای سازنده به خاطر رشد استوار در سطح بین‌المللی و منطقوی به حساب می‌رود. برای انسان از همه گوهر نایاب سلامتی است و بعد از سلامتی از جهت اقتصادی و اجتماعی تامین بدن، اما ثبات سیاسی ندارند همه این ارزش‌ها الکی برای اون ملت، برای اون خلق دومین درجه اند. هدف و مقصد ما باید حمایت و حفظ ارزش و منفعت‌های ملی باشد. برای هر یک خلقت ملت از همه چیز مقدس این استقلالیت و وحدت است و ملت تاجیک هم امروز در عرصه بین المللی پیش از همه با همین دستاوردهای فرهنگیش در عرصه جهان شناخته می شود. ضرورت بودن صلح، ضرورت بودن ثبات سیاسی
این یکم کفیل بودن هر یک دولت است. انکشاف موزون، متناسبی مناسبت‌ها را در جامعه، یگانگی جامعه را تامین می‌کند. اساس‌های کنستیتوسیونی دولت را تقویت می‌بخشد. باعث تحکیم اساس یعنی که بنیاد استقلالیت سیاسی و ملی هر دولت می‌شود. صلح و ثبات، امنیت این یک معیار یعنی که چینکی بودن رشد انکشاف یا که طرحی ملی رشد اقتصادی هر دولت به حساب می رود. از جمله برای تاجیکستان تامین امنیت نه اینکه فقط به دوش دولت بلکه تامین امنیت این مسئولیت شهروندی هر یک باشندگان تاجیکستان است، هر یک ساکن و شهروند تاجیکستان است. ضرورت این رو باید هر یک شهروند تاجیکستان، هر یک ساکن تاجیکستان، هر یک باشندگان تاجیکستان قدر کنند و ضرور اعتراف کنند و برای نگاه داشتن آن کوشش ها به خرج دهند. حالا در گوشه‌های گوناگون سیاره ظهورات تروریسم و افراطگرایی به خطری بی‌سابقه جهانی تبدیل یافته، عاقبت‌های ناگوار را به بار آورده ایستاده است. در جامعه که پیوسته مخالفت هست، زدوخورد هست، نارضایتی هست، یک طرف کشی هست، اون نمیتواند رشد با نظام پیدا کند. جانب‌های دیگری هستند در حیات جامعه که همگی از وحدت یکدیگری، از وحدت یکدلی سرچشمه میگیرند. بنیادکاری، بهتر گردانیدن حیات معیشی، حیات اقتصادی همگی ریشه میگیرند یا پیوند دارند به ثبات سیاسی جامعه. یعنی در مجموع صلح و ثبات ارزش‌های نهایت عالی‌ترین هستند که در همه دور و زمان قدسیت خود را نگاه داشتند و بخصوص در جهان معاصر ارزش خیلی بلند دارند. از این رو می‌سازد که همگی صلح و ثبات، همدیگر فهمی و آرامش جامعه را پیگیری نماییم، احتیاط کنیم و آنها را تقویت ببخشیم. باید گفت که در شرایط امروزه تنها همان دولت‌های می‌توانند که استقلال ملی خود را حفظ نمایند و جامعه امن و باثبات داشته باشند به مسئله تامین امنیت دولتی دقت اولین درجه دهند. اگر صلح و ثبات نباشد انسان زندگی کردن نمی‌تواند، زیرا اگر صلح و امنیت نباشد انسان در اندیشه کار، در اندیشه زندگی، در اندیشه پیشروی بودن نمی‌تواند. صلح و ثبات یگانه زمینه واقعی است که انسان بودن خودش را فراموش نکند و همچنین انسان زندگی کند. افضلیت اساسی در سیاست خارجی ما این صلح است. کشوری که از صلح پیگیری میکند، کشوری که در اندیشه صلح است، البته آبرو و اعتبار در جامعه بین المللی داشته میتواند. بی صلح زندگی نیست. بی صلح ما در اندیشه پیش رفتن جامعه انسانی بودن نمیتونیم. به صلح آینده نسل‌ها رو تأمین کردن نمیتوانیم. وظیفه امروزه ما تأمین کردن زندگی ارزشمند برای نسل‌های آینده است. اگر صلح نباشد این چیز بودن نمیتواند. طوری گفتیم نقش و اهمیت ثبات و امنیت در تامین عملی شوی روند صنعت کنونی با صورت مملکت، رشد با ثبات اقتصادی و اجتماعی، اقتصاد رقمی و اینوواسیا مهم است و همزمان اقتصاد پیشرفته و دستاوردهای بلند اجتماعی، تامین زندگی شایسته، باسوادی، معرفت‌ناکی و معلومات‌داری میتواند امنیت و ثبات را تحکیم بخشد. از همین خاطر صلح و ثبات را باید حفظ کرد. صاحب استقلالی تاجیکستان را در وضعیت حساس و پیشگویی نشونده منطقه و جهان تحکیم بخشید و با همدلی و سرجمعی یکجایه و با هم تحت راهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاجیکستان را باز هم آباد و زیبا و پیشرفته و سرسبز گرداند. صلح و ثبات و امنیت و آرامی زمینه اساسی رشد و پیشرفت